Google Nexus 7 je spustio cenu 7-inčnih tableta, ali ako korisnik želi 10-inčni model, još uvijek nema poznatog brenda koji nudi cenovno pristupačniju opciju. GoClever je uspeo da svojim modelom Tab R9742 bude konkurentan među pristupačnim 10-inčnim modelima i on izgleda impresivno na papiru. GoClever Tab R9742 je predstavnik nove linije 9,7-inčnih tableta iPad dizajna sa novim dual-core procesorom. Ovaj tablet ostvaruje izuzetne performanse u radu jer je uporeni sa odličnim Jelly Bean okruženjem. Rockchip RK3066 sa dual-core procesorom na 1,6 GHz brine o veoma dobrim performansama, a Mali 400 MP4 quad-core grafika o odličnom gamingu. Tablet posjeduje 1 GB DDR3 radne memorije, kao i 16 GB interne flash memorije koju je moguće nadograditi microSD memorijskim karticama. Konektivnost je solidna, a uređaj podržava Wi-Fi i Bluetooth 4.0. GoClever Tab ima ugrađene dve kamere, od kojih je jedna za Skype i online video razgovore, a druga za osnovno fotografisanje. Obe kamere imaju 2 megapiksela. Tablet možete povezati sa TV-om uz pomoć HDMI konekcije i tako reprodukovati različite sadržaje. GoClever nije pokazao previše inovativan i interesantan dizajn, a Tab R9742 izgleda kao običan generički tablet iz gotovo svakog ugla, pa se čak ni srebrnom bojom na poleđini ne razlikuje znatno od drugih budžetskih modela. Sa 10 mm debljine i težinom od samo 660 grama, dovoljno je udoban za držanje, ali nije oličenje stila. Baterija ima 6800 mAh i omogućit će do 6 časova upotrebe kako proizvođač tvrdi, ipak nismo toliko impresionirani baterijom, a GoClever može potrajati samo 4,5 sata na jednom punjenju. Pod većim opterećenjem nećete stići daleko bez potrebe za punjenjem, pogotovo ako gledate video ili igrate 3D igre, čime se autonomija smanjuje još više. GoClever Tab R9742 je jeftin 10-inčni tablet koji ima pristojan ekran i dobre performanse, međutim autonomija baterije je definitivno problem, pa nam je teško preporučiti ga. Ako planirate da uglavnom koristite tablet kod kuće i ne smeta vam da sedite u blizini utikača, onda je razumno kupiti pristupačni GoClever Tab R9742 tablet po ceni od oko 180 €, ali većina korisnika bi radije kupila tablet sa manjim ekranom i boljom autonomijom baterije kako bi on bio mobilniji, kao na primjer Google Nexus 7. Svet kompjutera. Tri smart telefona Sony kompanije objavljena su prošle godine na sajmu IFA u Berlinu, a Xperia V je jedini koji ima LTE konektivnost kao default opciju. Poznat je kao Bond telefon za singapursko tržište, a pošto je otporan na prodor prašine i vode u kućište, Xperia V telefon je savršen uređaj za tajnog agenta, ali i korisnike koji žele malo stila i solidne karakteristike u svom pametnom telefonu. Dizajn Xperia V modela potiče delimično iz dva već postojeća modela. Xperia V je preuzela najbolje od dizajna Xperia Arc S modela i dodat joj je prefinjen izgled koji podsjeća na Xperia Acro S model. Kvalitet izrade je jako dobar, a kućište je izrađeno od mat plastike. Materijal na zadnjem poklopcu je izuzetno prijatan, a uređaj je čvrst. Xperia V telefon je dovoljno lagan, svega 120 grama, da nećete ni osjećati da ga držite u rukama. Dimenzije telefona su 129 x 65 x 10,7 mm.
Po pitanju dizajna još treba reći da Xperia V deli zakrivljeni zadnji poklopac sa ARC-S modelom, a srebrna traka oko bokova telefona izgledom podsjeća na iPhone 4. Telefon se proizvodi u 3 boje, crnoj, roze i beloj. 4,3-inčni ekran dominira frontom i ima HD rezoluciju 1280x720 piksela, a posjeduje i Sony Mobile Bravia Engine 2 tehnologiju. Podržava multi-touch do 10 dodira istovremeno. Ima odličan odziv i preciznost i otporan je na grebanje. Ekran izgleda jako živahno i svetlo, iako automatski podešena osvetljivost ne daje optimalne vrednosti, za bolji ugođaj podesite ih ručno. Sony Xperia V je jedini 4G smartphone koji je otporan na prašinu i vodu i ima IP57 sertifikat, što znači da možete da ga potopite u vodu dubine do 1 metra u trajanju do 30 minuta bez brige da će telefon biti oštećen. Na poleđini je kamera od 13 megapiksela sa LED blicem i autofokusom, ali i sa par interesantnih opcija. Kvalitet od 13 megapiksela je solidan. Dobro je da je zatvarač kamere brz, a boje prilično tačne. Loše je što još uvek ima dosta šuma, čak i na dobro osvetljenim snimcima kada se slike pogledaju na 100%. Na frontu je sekundarna VGA kamera namenjena online video razgovorima preko Skype-a i sličnih programa. Opremljen dual-core 1,5 GHz Qualcomm Snapdragon procesorom, telefon Sony Xperia V je brz i odlično reaguje. Xperia V ima 1 GB RAM-a i 8 GB skladištenog prostora. Nikakvih većih zastoja ili kašnjenja na telefonu nema, a i multitasking se odvija prilično živahno. Surf internetom i kretanje kroz razne stranice obavlja se brzo i bez većih smetnji. Li-ion 1750 mAh baterije ne obećava puno, pa smo bili zabrinuti da li će telefon uspeti da izgura ceo dan na jednom punjenju. Uz napredno i neprestano korišćenje svakako neće moći. Kvalitet prenosa glasa je dobar, a i zvučnik također. Jačina zvučnika je dovoljno glasna da se čuje sagovornik čak i ako mu je smart telefon u džepu. Sa cenom od 280 €, Sony Xperia V je verovatno jedan od boljih high-end LTE kompatibilnih smart telefona koji vas neće koštati previše. Uz odličan dizajn i HD ekran, pohvalno je i to što je telefon otporan na prodor prašine i vode, pa ovim karakteristikama Xperia V nudi više od očekivanog za uloženi novac, pogotovo u poređenju sa cenovno sličnim HTC One SV modelom. Ukoliko ne želite da čekate na bolji Xperia Z model ili ako vam je on preskup, Xperia V je definitivno sljedeća najbolja mogućnost koju nudi kompanija Sony.
kompjutera. Banja Kanjiža, turističke informacije o smeštaju, lečenju i nekretninama u Banji Kanjiži, kupanju u lekovitoj vodi, šetnja prostranim parkom na obali Tise, izleti do Subotice, Palićkog i Ludoškog jezera, Bačke Topole, Ergele, Zobnatica i poseta kulturnim znamenitostima ovog kraja omogućavaju uspešno lečenje, brz oporavak i prijatan boravak. Danas je Bukovička banja jedna od najvažnijih, najkompletnijih i najposećenijih u Srbiji. U njoj godišnje boravi i do 40.000 gostiju. Voda koja se svrstava u red najpoznatijih evropskih i svetskih alkalno-ugljenih kiselina pomaže u lečenju mnogih oboljenja, a uz redovno korišćenje ima svojstva efikasne preventive. Dobrodošli na prezentaciju Ovčar banje. Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo informacije o smeštanju, turizmu, cenama, nekretninama i svemu ostalom vezanom za Ovčar banju i banjski turizam. U prelepoj dolini reke Drine nalazi se jedan od najdragocenijih balneoloških bisera, ne samo tog kraja, već čitave Srbije, Banja Koviljača. Vode Banje Koviljače pogoduju lečenju povreda kostiju, neuroloških i oboljenja mišića. Osnovna delatnost u Niškoj banji je zdravstveni turizam i po tome smo prvi u Srbiji. Privatni smeštaj u Niškoj banji je podjednako kvalitetno razvijen kao i hotelski smeštaj. U Niškoj banji postoje i stacionari za lečenje i postoperativni postupak i rehabilitaciju. Za blagotvorno dejstva banje se znalo još u doba starih Rimljana. Bankir Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Bankir Hosting, vaš prozor u svet. www.bankirhosting.rs. Svet kompjutera. Bankir Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Bankir Hosting, vaš prozor u svet. www.bankirhosting.rs.
Asusa stiže još jedan odličan media player iz O-Play serije, model Asus O-Play TV Pro. On nije samo običan media player, već posjeduje i brojne razne mogućnosti, a jedna od njih je DVB-T tuner, čime postaje set-top box, a tu je i Smart TV mogućnost koja nadoknađuje nedostatak ovih funkcija na vašem televizoru. Neke od tih funkcija su PVR, Personal Video Recorder, opcija koja vam obezbeđuje mogućnost snimanja sadržaja sa digitalnog tunera, zatim Full HD 3D podrška, Wi-Fi, podrška za USB 3.0 standard, NAS funkcija, a moguće je ugraditi i 3,5 inča SATA disk veličine do 3 TB. Sa zadnje strane uređaja je veliki broj konektora kojim je Asus obuhvatio gotovo sve potrebe korisnika. Na poleđini možete naći koaksijalni audio izlaz, optički audio izlaz, video i audio izlaz, levi i desni kanal, komponenti video izlaz, USB 2.0, gigabitni LAN port, HDMI 1.4 izlaz, RF ulaz i izlaz i ulaz za napajanje. Asus O-Play TV Pro se veoma lako povezuje na kompatibilne uređaje, a nakon prvog startovanja uređaja, meni sa početnim podešavanjima vas vodi kroz manji postupak, nakon čega je uređaj spreman za rad. Asus O-Play TV Pro ima podršku za preko 50 video formata, pa uspešno otvara svaki multimedijalni format fajlova, a postoji i opcija za reprodukciju 5.1 zvuka, pa uz odličan kvalitet slike i 3D ovaj model garantuje dobro iskustvo gledanja filmova i slušanja muzike. Uređaj podržava i veliki broj različitih titlova, pa nećete ostati uskraćeni ni za razumevanje gledanog filma. Asus O-Play TV Pro je media player koji pored standardnih nudi još puno interesantnih mogućnosti u vidu DVB-T tunera, zatim mogućnost dodavanja eksternog HDD-a i snimanja na isti, a tu su i razne smart mogućnosti da isprave nedostatak na vašem TV-u. Reprodukcija raznih multimedija je odlična i sveobuhvatna, a rad sa uređajem lak i zabavan. Krasi ga led dizajn, moderan minimalistički oblik i Asusov dobro poznat kvalitet izrade. Uređaj se kod nas malo teže nalazi u maloprodaji, a njegova trenutna cena je oko 180 €, što je relativno pristupačno za naše pojmove, a cena opravdava odličan kvalitet uređaja. 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 나는 선어해 점잖아
Oppan Gangnam Style. That thing took Elizabeth. I've got to find her. BioShock Infinite je pucačina u prvom licu kako nikada do sada niste igrali. Radnja je smeštena u 1912. godinu i igrači se nalaze u ulozi bivšeg Pinkerton agenta Bookera DeWitta, koji kreće u Kolumbiju u spasilačku misiju. Njegov cilj je Elizabeth, koja je zarobljena još od detinjstva. Tokom njihovog smelog bekstva, Booker i Elizabeth razvijaju jaku vezu, koja omogućuje Bookeru da uveća svoje sopstvene sposobnosti pomoću njenih moći za kontrolu promjenog okruženja. Zajedno se njih dvoje bore u različitim okruženjima, po ulicama i u kućama Kolumbije, na ogromnim cepelinima u oblacima. Kolumbija je napravljena krajem 19. veka od strane američke vlade kako bi služila kao plutajući svetski vašar. Grad je plutao od jednog do drugog kontinenta i pokazivao ostatku sveta uspeh ovog američkog eksperimenta. Ali ono što mnogi ne znaju je i to da je Kolumbija zvezda smrti, jer u sebi ima ogromnu količinu oružja. Zbog političkih nesuglasica, Kolumbija se odcepila od Amerike i grad je nestao, tako da niko više i ne zna kako da dođe do njega. BioShock se bavi mnogim teškim temama i daje vam uvid u to kako i na izgled najmanje odluke mogu da promene stvarnost i srca ljudi. Prikazane su glavne karakteristike početka prošlog veka, kao što su rasizam, industrijska revolucija, verski fanatizam i zbog toga je igra dobila neke negativne kritike, ali ona samo verno prikazuje društvene prilike tog perioda. Kao agent u fantastičnom plutajućem gradu, vaše akcije izazivaju nemire i sukobe u ovim idiličnim predelima. Veoma je zabavno izazivati nevolje i videti kako igra prikazuje podele koje nastaju u društvu. Građevine iz 1893. godine bile su deo oblasti White City i u igri Kolumbija je prikazana u skladu sa tim izgledom, ne samo kada je u pitanju belina građevina, već i belina rasne strukture. U ključnom trenutku na samom početku susrećete se sa zarazom koja ozbiljno ugrožava i narušava društvo belaca i svako čija koža nije idealno bela biva izopšten i porobljen. Tu se susrećete i sa jednom od mnogih misterija u igri, a to je žig na Bookerovoj ruci. U Kolumbiji takav žig je označavao verziju antihrista ove kulture, tako da kada u gradu primete njegovu oznaku, Booker nema drugi izbor osim da beže. BioShock Infinite jeste pucačina u prvom licu, ali vi niste naoruženi jedino mašinkama, pištoljima i sačmama, već su tu i digove, nešto slično magičnim moćima koje možete koristiti protiv neprijatelja. Oni Bookeru omogućavaju da koristi telekinezu, da manipuliše strujom ili da kontroliše životinje. Možete da oslabite svog protivnika tako što ga pogodite električnom munjom ili jurišate na njega neverovatno velikom brzinom. Možete i da mu odvučete pažnju tako što poubijate vrane pre nego što ga naciljate svojim karabinom ili ih zbacite sa ivice staze šok talasom i gledate ih kako umiru. Možete i da kombinujete moći. Tokom borbe možete da pronađete mnogo odevnih predmeta koji vam daju različite dodatne moći, pa možete na primjer da pretvorite neprijatelja na kog skočite u ljudsku baklju. Sa leševa možete da pokupite novac koji trošite na nadogradnju oružja i magičnih moći koje posjedujete, mada morate da se opredelite šta ćete poboljšavati, jer ne možete da priuštite obe nadogradnje. Na primjer, ako osnovete bez municije i upotrebite onda oružje koje niste nadogradili, razlika je veoma velika i možete se naći u teškoj situaciji u problemu koji niste očekivali. To naročito važi za završnu borbenu sekvencu, kada ste primorani da koristite slabije oružje i tu igra pokazuje neke negativne osobine, ali je zato priča izuzetno dobra i nagrada koju dobijate na kraju učinit će da zaboravite na slabosti koje igra ima. Borbe u ovom nastavku su mnogo zanimljivije od onih iz prva dva, a i svet koji treba istražiti je ništa manje intrigantan. Tajne šifre treba dekodirati, razne bašte i muzeji treba detaljno da se pregledaju. Municiju i nadogradnje možete da kupujete na automatima koji su raspoređeni po okruženju. Brojna blaga vas postiču da prevrnete i zavirite u svaku kantu za đubre ili pretresete svaki leš. Svaki element vas sve više približava gradu i vezuje vas za njega, jer takvo mesto do sada nije viđeno
rađeno ni u jednoj igri. This one's smooth and clean. Fancy a drink, friend? Toast. Yes, a toast. A toast to you. A toast to us all. Here, here. We're closed. Get out! Out! Give it back. Wait. Za kraj emisije IT Network spremili smo vam i nagradnu igru sa zanimljivim nagradama. Gamebox Niš, MGS World Mobile Niš, Igo servis računara poklanja vaučer za usluge servisa. Banker Hosting poklanja vaučer za registraciju domena. I IT Network Site poklanja original video igru. Novo nagradno pitanje. Koji mobilni telefon smo predstavili u emisiji? Za one koji su pratili TV emisiju, ono ne bi trebalo da je teško pitanje. Vaše odgovore sa vašim podacima, ime i prezime, adresa, kontakt telefon, šaljite na e-mail adresu tv@itnetwork.rs.